Setih se da nemam nijedan video iz mog kraja. Mislim, to nije neka posebno zanimljiva priča, ali evo, pošto se stvari u ovom gradu toliko menjaju, možda bude interesantno za par desetina godina, jer se ovdje toliko sve menja da prosto je tužno što nismo neke dijelove grada više slikali. Sad ih i već i ne pamtimo. Uglavnom, evo, ovo je sadašnji bulevar Cara Lazara, gdje sam ja odrastao. Tada se zvao bulevar Avnoja, a ovo je naša zgrada gdje i danas živi mama. Ovdje na 5. spratu je bila moja soba. U mom ranom djetinjstvu ovo sve ovdje što se sada vidi ispred nas nije postojalo. Kraj je bio upravo ovdje. Ovdje je bila gomila ovih ivičnjaka spremnih za izgradnju novog bulevara. Znači, negdje prvo 70-ih posljednja građevina je bila ova, a ovdje su bile gudure, žbunje i tako to. Onda se počele da se grade ove 3 vojne kule, a na mjestu ove baletske škole su bile barake za radnike Neymara, a iza njih je vrtić koji dan danas postoji, u koji sam išao i koji sam iskonski mrzeo, da budem iskren. Ovo je naš parking, slično je onda izgledao, odnosno izgledao je bolje, sad je malo razvaljen od porenja drveća. I moj najbolji drugar Coja je stanovao ovdje na 3. spratu. I kad krenem kod Joce, to je Coje, prođe se pored ovog impresivnog kestena na koji smo danas ponosni i evo, njegov ulaz ne može biti bliži. A to je ujedno i ulaz u dvorište našeg djetinjstva. Ono, sada verovatno će svakome ko pogleda ovaj video izgledati nikako, ali to je bilo naše dvorište u kom smo odrasli, u kom smo se igrali. I obzirom da se radi o atomskom skloništu izgrađenom u sklopu podzemne garaže, mi smo ga u žargonu zvali Atomac. Ovdje je bilo sankalište. To na današnje vreme ne postoji, što zbog drugih interesovanja, što zbog nedostatka zime, jel? Uglavnom ovdje kad se zaletiš i skreneš desno, skroz dole su oni najbolji među nama znali da odjure. Ovo je glavni deo dvorišta. I u ono vreme nešto nije bilo u redu sa odvodom vode, pa posle jakih kiša i ovdje znalo se napravi jezero koje je ovako bilo nehigijenski ili bilo egzotično. Bilo puno žaba. Puštali smo čamce neki tako. Ovdje na 3. spratu je stanovao, mislim da i danas stanuje naš drug Vugda. U ovom srednjem zgradi je stanovao Vlada Valešić, samo s druge strane opet. I ovdje je provizorni fudbalski teren bio. Nisam siguran da današnja omladina i deca to koriste u tu svrhu. Ovdje su odigrani zaista brojni mečevi malog fudbala. Tamo je bio 1 gol, a ovdje su bile klupe od kojih nijedna nije preostala živa. Ovo je bio 2. gol. Tu se igrao nožni tenis. Sad su nešto ovdje neki navijači prekrečili, inače su bili ostaci reklama koje smo mi pisali kao da bi dobili na autentičnosti ambijenta stadiona. Ovdje je ulaz u garažu, a u jednoj od garaža je muzej istorije Jugoslavije koji je moj drug i veliki kolekcionar Zoran Janković otvorio i koji je nešto izuzetno kreativno i inspirativno, pa savjetujem da ga posjetite. Ovdje na 4. posljednjem spratu stanovao naš drug Aljoša zvani Špiki. Ne znam da li ikome išta znači kad kažem vije po visokom.
dosta je bila opasna igra, uglavnom se svodilo navijanje po ivicama ovih zidova. Ovdje je još visina u redu, međutim ovi krajnji stubovi su bili dosta opasni, ali ne sjećam se neke teže povrede. Ovo su inače nekadašnji ventilatori za ventilaciju atomskog skloništa, a kad se podigne ovaj poklopac sa stepenica s kojima su hrabriji se spuštali u atomsko sklonište, a pod hrabrijima mislim i preteču narkomana. Ovdje je bila lokacija gdje smo pravili kolibe. Između drveta stuba i ovoga ventilatora smo ređali kartone, šiblje, grane, dovozili ih biciklovima i tako. Danas mi to deluje malo i nestvarno u odnosu na sadržaj aktuelnih detinjstava. Na ovu stranu je izlaz prema pijaci, Limanska pijaca, ali nagradno pitanje je zašto se zove Limanska pijaca kad se nalazi na Grbavici. Valjda im je rogobatno bilo da je nazovu Grbavička pijaca, što je istina. Ovdje su obnovili klube, to mi se dopada, nekad su ovdje postojale klupe u naše vreme i tu smo igrali u igru na 4 golića. Naravno da je igranje žmurke u ovakvom ambijentu bilo isto dosta zahvalno. Ovdje su nekada bile prostorije mesne zajednice, neki prvi višestranački izbori su bili organizovani ovdje sa neka poliklinika. I evo, pogled prema pijaci, Puškinovoj ulici. Puškinova ulica, pravac prema mestu našeg današnjeg stanovanja. Ovdje je sad popularni kafić Velvet, a inače u naše vreme je bila prodavnica Zvezda. Samo posluga. Taj Velvet se toliko proširio da je izašao i u ulicu Alekse Šantića. Ovdje na ovom uglu je dugo vremena bila Farbara. Evo drugi kraj ulica Alekse Šantića, znači ovamo je ulaz u automat sa ove strane. Danas ulica možda izgleda lepše nego ranije, zato što su ovdje posadili drveće, što se zaista u Novom Sadu retko događa. Pa ima dosta zelenila i ovdje preko puta je vrtić koji ja nisam išao jer nije bilo mesta, iako bi nam bilo značajno bliže. A vrtić ogradom je odeljen od naše osnovne škole Sonje Marinković. Evo ulaz u školu, ne vidim da na tabli piše da je zabranjeno snimanje, pa ajde onda ćemo snimiti par kadrova ovdje, iako pretpostavljam da bi mogu neko da se naljuti. Ali evo, ovo je ulaz sadašnji. Tu u naše vreme nije postojalo, ovaj čitav deo je dograđen, obzirom da se broj stanovnika na Grbavici barem učetvorostručio. Dvorište manje više izgleda kao nekada košarkaški i rukometno-fudbalski teren. Tu je sala. Ovdje je nekad bio onaj pesak za skok u dalj, gdje su ove klupe. Realno je teren izgleda trenutno bolje nego u naše vreme. Stavljen to je neka nova podloga koja, kaže mi Dario, da se pokazala kao vrlo zahvalna. Mi smo mislili da je to plastika i će se kliže, međutim dobro je. A evo i oni imaju mrežu na golu, što mi nismo imali. Uglavnom, eto, tu se trčalo 50 metara. Nisam bio loš. I ovo je ovaj glavni ulaz iz Puškinove. I tamo je zadnji deo škole. Nekad je tamo bio poligon za bicikle, to danas ne postoji. Pa se zato i vozi tako ludački.
I eto, prođe vreme i naš Dario je upravo završio i broji posljednje dane u školi. Tako da to je to. Evo, Puškinova, zalazak sunca u daljini. Evo, do ove raskrsnice je građeno za vreme Jugoslavije, a posle nje od 90-ih pa do danas. Šta je glavna razlika? Količina drveća u Jugoslaviji i količina drveća u Srbiji. To vam je to.